Askiki pantaknitaki kun hamaskatasa hi churutake pudul toketa kamdiate oinakawut hi. Masoroh Primera División de Bolivia Liga Tiuyan Tawin Pan Tawi Kiut Hawaii. Universidad de Pinto Tamah Pagol Churu Bakadi Estamana Tipawai. Baik Pach Gol Zoy Endo Tomau Hupau Chantawai. Nairit Pakartun Kapiskan Kataru. Ukat Pair Kim Sakartun Kapiskan Kataru Raki. Ukat palor tamah kim sakol payuro belum tamara tipawai. Nairit pagolah palor tamataki purin ha. Nias nairit gol Jonathan kanya tikupau tungkal jatungkan kataru jantan ha. Pair gol Gilma talabal supau kim sakal tungka payan kataru jantarakin ha. Ukan pirus belum kita betika Gaston Rodriguez supau kim sakal tungka soktan katar nairit gol jantan ha. Ukat jatung tungka katat. Patung kapusin katam pia totoroh Jose Sinisterra hupau pair gol jantan ha. Ukat jatung tungka katat. Kim satungka kim cakal tun katam pia totoroh Jonathan kanyete hupau kim sir gol panon lo tamataku jantan ha. Masuruh Europa tuken pasu mo itik tamakion at tawyap he. Nias la liga yan tawin kirona tamak maagol charu Atletico de Madrid tamang petik kesiwai. Alvaro Morata hupau sa pagol jantawai. Serie A yan tawin Milan tamak maagol lalu Salernitana tamang purap tawai. Milan tamatakek Olivier Giroud hupau sa pagol jantawai. Salernitana tamatakek Bola Yedia hupau sa pagol jantawai raki. Hichay po UEFA Champions League yang tawin octavos de final kan pa kutiwa na tawin nakawut hi. Nias po si kay purok Manchester City tamak SB Leipzig tamampiw Etihad anatan uyun na tas kani. Sarawa na tawin kakapa tamak magolaru purap tapkan ka. Ukamasin purap ataw akan ataw kaltap kani. Ukat papacherok Porto tamak Inter de Milan tamampiw do dragawa natan uyun na tas karakini. Sarawa na tawin Inter de Milan tamaw magol sa tipan ka. Ukami pan magol sa tipasaw akan ataw kaltani. Ukakiw hilat kulyakanaka yakor kama mahach arun tawi taknitaki.